Dear Mr. Lonely. Anya kayo matan manong? Pinagpasturan nyo matan iti kalding tinagmulaak. Pasensya ka na din ko. Nakabulos mat gayam jay kalding ngayon wayway ni Ethan. Sana bale, agtubo pa'y mat dagiti kamote makinan na. Ngam maitantan ti panagbagasda no kasta. No asino pa'y tawan may tultulong na, isupay mo't ti mang perwisyo. Ulitak ti agkid daw iti pasensya, nanang. Kan saan kayo amadanagan? Addan tulat ta ti mabiro kak at trabaho. Maikan kayong tumot lang iti igatang yu iti agas yo. Day talangan tinamnamaam, no adda mangayap kan kang agkarpintiraw. Katanya ngay nga rod, nanang. Awan mo tinalawa at talunin tayo adaga. Sa anak mo't akas kini Julian, anak kaadal, isong ada trabaho na. Kat, day ta ti makagapong apalan nak? Kat dadaalan nyo matandag iti mulak? Saan nga rod anay gagara, ading ko? Unay mo ti panagsasaw ni nanang mo, kan ti kabsat mo kan kalakay. Kasla saan da kaakapkapin ano. Isong nga rod anay sakit tinakam ko. Yung awan mo't garod maaramidak. Nagrigat mo't ngamin tibiyag tayo. Isungawan ti maitad ko kininanang akwarta. Ala, agan anos kalakay. Barang adan to mga yabkan kang agtrabaho. Day tati kanayon ko nga ikarkararag bakat. Jay adda kumamot mga yabkan niyak iti diretso at trabaho. Tapno makaginawa tayo mo't basit. Ading, ipagod mo kumamot dagiti manok mo. Ibusan damat dagiti dawa ti pagay ko. Saan ka man nga agin bubos, manong? Tasyak ti makatultulong kan ni nanang. Kasano nga ibaga mga ipagod ko? Kasano da nga ron ang makasapol iti kananda no nakapagod da? Kat ikam ida iti kananda Agmalmalam nga addaak iti trabahok. Asino nga iti baunak amang pakan? Idinto ta ka, awan mo ti aramidam dito'y balay. Oh, di bantayam nga agmalmalam dagiti bagay mo? Tapno saan akanan dagiti manok ko? Makipagpakaasyak kumano mabalin. Ay ngam no di mo kayat, bayam nga rudan. Tapno saan nga iso ti pagapaan tamanen. Nagapuan bakit? Napanak nagbirok iti pagtrabaho ak iti ili, lakay. Agtrabaho ka? Wen, kat ada na biro ka. Sana bali, tadakkel mo to ni Ethan. Sa bagay. Kaano ka nga rod amang rugingay? Inton bigatan Nasayat mat nga rod. Isupay ti mabirukam. Nasayata si Mangpet kan bakit? At da nagayab kanya nagtrabaho. Dakkel a project da ito'y. Iso nalaeng tay jay San Fernando. Kat ano sa mun lakay. Wen, ijay kami barak sa maturog. Sabado, wano Domingon to inton makawidak. Imbag mo tadan trabaho. Tapno matulungan tumatiinan. Tapno saan da ka tagtagibasitan. Manong! Umay ka man dito'y! Ni matulyan day chay. Pay nga ta. Mabit lang Inak man kitaan. Apay ka di Julian ading ko. Mapukpukaw ti duldulin ko akwarta. Awan sa bali nga imunag dito'y balay. No saan ati anak mo? Umay makibuybuya iti TV. Ano? Ethan, ada ka di inalam akwarta? Nanang, bagak matan. Awan ti inalala. Sana siya tinangala. Gapo iti kinarigat ti biyagyo, iba unyon ti anak yung agtakaw. Uray marigrigat kami laeng, nanang. Saan kami ngagtatakaw? Saan nyo apagbalinan ngagtatakaw ti apo ko yo? Takadaraan nyo dahi tapapabasulen nyo ngagtatakaw. Awanan ka iti mudo nga inanak. Bugbog kawan na kidain! Nanang, inumpadak. Ala, nanang. Husto daytan. Tamangan nuan niya pa'y ti mapasama kada kayo. Tandaanan nyo, makapadakas kada kayo ti agungat. Katsikamot manong. No addadakas ang mapasama ka ni nanang. Basol mo. Sikat imang patay kanyak. Kat tapno awanan ti problema. Pumanaw kay ti sularkaw. Saan kayo akasapulan? Sige, pumanaw kami. Total, saan matlaang nga anak ti trato yo kanyak? Katlipaten dakmatan nga anak,
Manipod ita. Ngam Lucas. Umay kayon. Agawid tayon. Agpudno ka, anak ko. Nagtakaw ka kadi, ha? Nanang, saan ko ang marami dayta? Awan tinagtakaw ko. Japay na padasan tinagtakaw. Jackpot yan na maaramid ti anak tati agtakaw. Nasaysayatan na pumanaw tayon. Ala, mapan mo kasarita ni nanang mo. Agkid daw ka iti uray basit lang asular. Ang mabalin tayo apangyalisan dito'y balay tayo. Bagbaga kung to'y balay tayo. Yaalis tayon. Kailalamat na ito eh. Pakakitaam idinapigsapay ti birok mo. Nuamukla ko maapapanawan na tayo matlaang ni nanang. Saan ko man adito'y tinang ipatakdarak iti balay. Sige, tamapan ko ka sa uninanang. Patsak nga umanugot dayjay. Pasensya kayo nanang ha. Idardaras ko ti agarami diti uray kalapaw payla nga pag naidan mi. Sakbay ang mapanak ag trabaho. Talagang aming ngawan asiti inakanyak. Ay, ayos laeng, Barok. Ado pa'y ti kayo di tasirok ti balay. Uray alaeng mo, no kasapulam. Ay, alaman nga rod nanang. Imbag kayo pa'y. Tamaasi kayo kada kami. Ngamok mo tirigat, Barok. Kasta kami mat itinay di asawag. Narigat mo ti panagbiyak mi. Ken, anak ko ti asawam. Iso atulungan kayo, ah? Di kay madanagan nanang. Numalpas ko lakit dito ipatpatakder ko akalapaw mi. Adda agur uray at trabaho. Matulungan kayon tumet. Sa anak, ba't nga daw at iti supapa, Barok? Makitak lakit di anagin awat ibiyagyaw. Naragsak ako. Nalpas matlaangan ti kalapaw tayo bakit? Agpakada akon. Mapana kon iti pagtrabahwak. Agan anad kalakay. Anadam ti bagim, ha? Uray si kamet ah. Saan ka unay nga agpakpakarabi iti trabahom? Narigatan. Katag may saka nga agawid. Adayo pa'y matipagnaam. Awan mo tinaluko at tao dito'y lugar tayo, lakay. Sa bagay, ang awan kastay agan anad. Lakay, medyo dakalan tinaurnong ko. Kasano kat duatamat nga trabaho. Amangan mo kaya't mo apadakalan to'y kalapaw ta. Jak pa'y masango. Mabayag pa'y amalpas ti trabaho mi. Urnungam latan dagitit itad ko akwarta. Padakalan tanto ti kalapaw ta. Inton malpas da ito'y trabaho mi. Aywan gayam, birthday ni nanang inton umay alawas. Agawid kanto ah. Kasta ka di. Apag iso nga rod. Saan mo nga ilaklako jay may sa atarakan ta ababoy ah. Parjan ta inton birthday ni nanang mo. Anya? Partsem jay tarakenta? Katuan ah. Ado mati ka roba. Ayabam to amin ida. Panagyaman ko kininanang mo day jay. Kan kastamot ten akayat ko nga iparabor ti basit a masapsapulak. Tabareng dakdakkel to ti supapak na. Alaman laangan, no iso ti pakaragsakam, lakay. Daytoy ti pa-birthday kada kayo nanang. Kas panagyaman kumetan kadagiti amin atulong yo kada kami. Ay na, sobra-sobra mo dayto, Barok. Ay maragsakan na. Gaputa, itala ang mapadasak ti aghanda. Iti kastoy kabungga. Ay, agyaman akuna, Barok. Awanan yaman na nanang. Ne, adagsang pat abisita. Na kayon timang sabat kada kuada. Ibagayo ang mga dametan. Ay, wan Barok. Sige, panawan kayo pa'y ditaw. Lakay. Nalipatak mo tan abinagaan ni nanang mo. Adan sa amin dito'y dagiti kaaruba da. Malaksit iti kabsat mo ko ni nanang. Awan bibiyang kon kadakwada. Jakmat imbaga nga imbitar mida. Wen angam, kasla nagmadimat. Amuda nagparti ka. Ngam saan mo nga inayaban ida? Saan ka di pinapanaw da tayo? Saan mo ka di amalagip daytan? Lipatan mo day jay lakay. Di napatag, napintasan ti kasasaad ta. Makaamiris dan tunat ta akam mali ti inaramid da. Saan? Jak to malipatan ti inaramid da kanyak. Kasla imbelang da kun iti kasjay nga inaramid da. Tatang, nasabat ko itay ni Apong Lydia. Kat,
Anya man ang timbagbaganakin ka. Saan na nga imbaga, nga damanin na pukaw a kwartada, kat pabasulan da ka manin. Saan, tatang? Dinamag na. Nuag pa sa birthday ni Apong Winang idikalman. Kat, anya timbagam. Wan, kunak Dinamag na pay. No si kati nagpaparti iti baboy. Anya timbagam. Wan, kunak manan na. Kat, anya ita. Siguro, umapal ita dayjay. Iso kuma, tinaipartyan iti baboy. No saan na tayo apinapanaw. Amuyo ka di tatang. Nagsingpat itay nakisaw kanyak. Saan na nakaslay di? Aka na yung nakabugbugtakan. Talaga akas tati ugali tinalaing a tao. No adda kayat da. Simangpat kagayaman bakit? Anya ngay dagita. Prutas, ken agluto akman iti bulalo. Nabayag namin asaan tayo ang nagsida iti bulalo. Akas tayo, mayat Ne, talumot asupot dagito'y prutas. Wen lakay, kukwa tayo day tamaysa. Kukwa mo't ni nanang day tamaysa asupot. Ken, itad kumot ka ni nanang mo day tamaysa. Napananaya di anak mo, ta ibaon ko amang ipan ka dagita a prutas. Asino tinagko na nga ikam dagiti at tao? Ha? Ninanang mula ang ti ikam. Lucas, saan ka mo't nga agkurkurang? Saan mo kumamot nga imutan ti bukod mo nga ina? Katsyak nga anak da. Anya ti naramid na kanya kiti. Nasayat ka di ti naramid na? Nalaka kamot na makalipat? Bay-bayam ka din. Pakitaam lat na iti nasayaat. Taagbabawin tumutla ang iti naramid na kan ka. Basta, nasakit pa ila ang tinakam ko kadakwada. Anya adakas nga angin tinang iturungkan ka dito'y Julian. Kuang amin manong. Nagrikapan ti kumpanya pagtrabawak. Kat anya ita? Maditirik-rik na ni nanang. Saan ko ngamin na maigat gatangan iti maintenance na. Umasinaga kumakan ka. Tas ikapay lang ti gumatang iti agas na. Kan lumabalin. Ipanta ko maiti doktor. At damat lagay masapol yu kanyak. Idi, naglalastog kayo akaslawan kasapulan yu kanyak. Pinapanaw dak, akasla sa anak akamang ti pamilya. Manong, pakawanan na kami kuma. Lipatan tayo kuman tinapalabas. Ipagpagapumla kumakan ni nanang. Kaya't ko pa'y nga agbyang ni nanang itinapaot. Pasensyakan, awan maitulong ko kada kayo. Sika ti paborito ni nanang nga anak. Iso akargom ni nanang. Sige nga rod, manong. Agpatuloy ako na. Kat pasensya ka na no nadisturbo ka. Anya ka din ti mapaspasamak kan ka, Lucas. Saan akas na ti ugali ti sigod a Lucas an amamok? Punasam kumatigura iti barukong mo. Sakbay amala daw ti amin. Tsaka mo, maging gaita. Saan mapukaw iti lagip ko ti panangirurumunda kanyak idi? Isong agibalbales ka. Sika ti addaan ita. Kat awananda. Saan mo kumamot atuladan ti naramid dakan ka idi? Tano aramidam da ita. Awan mo't laangan ti nagdudumaan nyo. Danggan na kumamot nga asawam. Agbabawi kan tumutlaang no adadakas ang mapasamak iti inam. Sige. Ipagpagapukan kang asawak. Aramidag ti pagayatam. Gaputay ayatan ka. Jak kayat ngagsakit tinakam mo kanyak. Ne, manong, si Maruno kamat. Irubuat mo ni nanang, tay pantay di ospital. Agyaman ak manong. Kunakon kat. At daan ka itinasayata pa nagpuspuso. Ti asawak ti pagyamanam. Gaputa isutin ang pilit kanyak. Uray pay. Gaputay may ka. Kaya't asawanday ta. Napatag ni nanang kan ka. Ita, nasaya at ang titrato da kanyak, Mr. Lonely. Simaya at matan ti kasasaad ti inak. Kat ita, naikat matan ti gura iti barukong ko. Gapu iti agtultuloy apanang bagbaga kanyak ti asawak. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo,
Lucas. Agyaman akpagam Lucas iti daytoy apakasaritaam. Nagasat ka iti asawam, gaputaam muna ka nga isuro iti nasayaat. Kasta ti rumbang iti agasawa, agtinulong, agbinagbaga, ken agpinnalagip, no addat makalipat. Bueno papagayam, ingka nangigan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Lucas, manipod Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Luisa, manipod probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Longley. Kaya't kumamat, apaidrama ti pakasarita ak iti bihag, barang makaipaay iti liwliwa, kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Luisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Nagpintas ka matan iti dayta asuot mo anak ko. Adda ka di atin daram apasken. Inawis na namin ti may sa akatrabahuak, tatang. Ag-blowout ka no, ta birthday na. Katmangan kami ti may sa restaurant. Imbag man. Asino akatrabahwam. Ni Jordan, tatang. Saan ka di anasingad kayo iti tunggal maysa? Kunakpay ket di boyfriend mo ide. Jakman amoy ti day a tao. Saan mo't nga agaram? Ngam close kanyak. Dagiti amin a babae a katrabahuak. Siyak man ti kayat na ngas asitgan. Amangan mayt no mabain laeng nga agarem. Siguro ngam no armanak ay sungbatak adagos. Kayat mo asawin. Kursunada mayt. Jak ilibak, tatang. Ngam agayatak matkan kwa na. Nagbayag ka. Itay lang ngor-urayan ka. Anyat orasan. Ang mga numala daw ta. Nakababain mat no datalaang ti urayan da. Pasensyakan. Ngam nagsarsarita kami ngamin ka ni tatang. Ang mga nugumura kan ka ti Prince Charming mo numala daw ka. Ay, Prince Charming ay bagbagam mo. Day tamot nga ti manmadlaw ko. Kursunada na ka ni Jordan. Saan mat nga agar-aram kanyak Mas dawak nga rod. Apay ako nam asaan nga agar-aram. Kat madlaw mat ako kursunada na ka. No sumangpet iti bigat, si kaadagos ti birukan na. Ang mga no narwam akas giant ti aramidon na. Ay na patyan na gayam. Agayat kan ka ni Jordan. Happy birthday, Jordan. At iti regalo para kan ka. Sika talaga. Nagtaktak ka pailaeng. Ang magyaman ako na Mala, agtugaw ka dito yabay ko. Agyaman hak. Kunak no naladaw kamin. Apag husto lang ti sang petiyo. Orayan mi ti orders mi. Amangan no adda kayat mo nga inayon. Okay lang. Noan niya ti in-order yo. Huston day chay. Okay, baka mo ka. Ngam no adda sa bali akayat mo, ibagam laeng. Happy birthday pa rin. Gawid ka rin. Agyaman akmet kada kayo. Agananat kayo ti panagawid yo. Luisa, itulod ka ni Jibalaya. Saanan? Kabailak mo ti agawid nga agmaymaysa. Kababain mat kan ka. Di ka nagkadkad. Ada extra helmet ko. Isungayangkas ka na iti motor ko. Si kaman laangan ti makaam mo. Kasta ti kayat ko. Umanugot ka. Tapno sa anak agumura ken ka. Anya?
Nakitam ka din di kabarbaro akatrabahuan tayo? Saan pa'y mat? Apay aya? Napintas ka. Kan kabagyan ka no ti manager tayo. Kasta? Tsak mo agpaiso. Ang kasta mo ti bagbagada. Sapay la ko mga ruta na singpat. Narigat nga min no sipsip. Ay, kasta mo't nga ro ti pampanunutak. Sa bagay, awan mat kit di pagdanagan tayo. Tar-aramidin tayo, mati trabaho tayo. Wana, dayta ti importante. Oh, Luisa, lunch breakin. Gusto na itan. Intag lunch. Sika talaga. Apay akanayon asyak ti ayabam akakuyog mo nga ag-lunch. Ada ka didakas na. Sigud ba't nga awan reklamom no awisan ka? Apay nga itakat agreklamo ka matan. Ilepas ko pa nga min ti Aramida. Gusto na itan ko nakmet. Ay, di nagbuyo na kasta Jak kaya't tinatangkan ti ulo na May kakit din. Sige man langan. Ay, talagang awan maaramidak kan ka. Jak narod kaya't mabisinan ka. Sumardeng ka man. Saan mo akayat ti mabisinan? Iso amang pili ka iti kaduam amangan. Makamu ka. No dahi tati kaya't mo apanunutan. Ngam no saan ka sumurot kanyak? Saan ka matlang nga sardengan? Wanan, amok asaan ka amakapangan no saan nakakasango. Amom matlagayam. Isungarod nga inayaban ka. Mala, mabanta nga roden. Siyak gayam ni Amara. Kabarbaro akatrabahuan nyo. Mabaling ka diti makigiddan nga ag-lunch kada kayo. Ay, awan. Sige, makigiddan kan kada kami. Siya gayam ni Loisa, kat isumat ni Jordan. Okay, mapantay nga roden. Nasaya at tadakan anak ko. Umunag ka. Ada agur-uray abisitam. Asino? Di kinaubingam. Nagawi din manipod abroad. At daytan. Nulan, adan ni Loisa. Sige agsarsarita kayo pailaeng. Taituloy ko ti Aramidak ije kusina. Sige lang tata, agyaman na ka. Kaano pa iti sangpat mo? Idi kalman lang. Kumusta kan? Okay, aklaan mat. Ada pay lang iti sigod a pagtrabaho. Katsika, kumusta kan? Okay aklang met. Kaano ti panagsublim? Si Kamat. Kasangsangpat ko pailaang. Ti panagsubli kon ti damdamagan. Dakas ka din? Saan met? Ngam saan ako ngagsubli? Taapay. Agpatakderak langan iti negosyo titoy. Oh, nasayaat no kasta. Kwagayam. Mabalin ka di nga awisan kang agpasyarin ton bigat. Domingo mat. Katuan Sa bagay, mailiwak matankan ka. Manun atawan asaan ta nagkita. Among anak, panagkunakit agkurso na dakan kaninulan. Pagkunaan nyo mo, tatang. Saan nga agdadaal iti oras nga umay mangsarongkar kan ka? No saan nga interesado kan ka? Siyempre, kaubingak. Amang ano gayim lang mo ti pangibilibilangan na kanya. Apay nga rod nga inawis na kang agpasyar. Agpasyar laong mo't. Asino nga iti kay kayat mau? Ni Nulan, wanaw ni Durdan. No da kayo ti damagag tatang. Asino ti kayat siya para kanyak? Ay kit, ni Nulan Tamo ka ti ugali na. Ngam saan mo't nga agar-aram kanyak, tatang. Hala, orderam amin na kayat mong orderen. Saan ta kay KB ita? Siya ti agbayad. Malagip mo pa'y gayam tinapalabas. Idi agad adlal tapay laang. Kan agpada ta a working student. Wen, narigat ti panagbiag idi. Italaan mat, amakaramanda tao iti na imas amasiga. Ngam naragsaklat tamo ti panagbiag tayo idi. Oray bugoong laang ti masida. Sa bagay, agpaiso ti kinunam. Ket, kumusta ang ti love life mo? Awan ka di pa'y boyfriend mo? Awan pa'y, si Kangay. Awan pa'y? Nagapo ka iti abroad. Awan ka din nasara kami dyan.
Saan a girlfriend ti ginagarak ijay abroad? Kwarta. An-an mo nga di kwartan. Naawan mo't girlfriend mo. Adan tulad tamat Apay nga si ka. Katawan pa'y boyfriend mo. Nay, anak. Damat agbus-busina iti batog ti balay. Kita man. Ninulan day ta, tatang. Kinuna na nga itulod nak iti trabaho ita. Imbaga ka saanan nga magpilit mat. Ay kahit idardaras mo nga rudan at agrubwat. Tapno saan mabayagan nga agururay. Sana bali tatang. Urayin nak matlaang day ta. Imbagak mat nga alas 7 nga umay. Namawan pa'y alas 7 at daditan. Hingka nga ron pa'y paunagan Umunag day ta no kayat na. Kan bayaan yung taaguray di tarwar. Asino dyan ang itulod kan ka? Ninolan, kaubingak. Agar-aram kan ka? Ha? Saan? Intulod na ka? Ngam saan nga agar-aram? Anya ti kayat mo asawan. Imposible nga itulod na ka. No saan ba't nga agar-aram kan ka? Kat, sika? Itultulod nak mat. Ngam saan ka mat nga agar-aram kanyak? Saan ka di? Ha? O sige, Jordan. Panawan ka pa'y. Inakon iti lamisaan. Hi! Good morning! Good morning, Mat. Apay nga imasidad ka? Ada ka di damagam? Kayat ko lang ti makigayam kan ka. Agyaman no kayat mo ti makigayim kanyak. Kinapudno na, da kayo kin ni Jordan ti kayat ko apakigayaman. Ayun gayam, agar-aram ka di kan ka ni Jordan? Saan? Agayim kami laang. Sigurado ka? Wan, Mat. Saan mat nga agar-aram kanyak? Apay ka di. Awan, nadamag ko lang. Kanayo nang matun ti mangsokon kan mangitulod kanyak, Nolan. Ang mga lumataktakan, kababain mat. Bayan na kadilatan. Dagdagasan ka lang mat. Tadi isupay ti pagpletem. Agyaman nak ha? Ngam no ada importante apapanam, uray saan na kun asukunan. Saan ka kading agbabain? Nagkaubingan tamat. Isungairwa mo ti bagim. Okay, makaammo ka man laangan. Apay akastoy tirignak. Masursurunak. Saan asyak ti inawis ni Jordan ang nag-lunch? Nimot din amara ti inawis na. Ulbod a lalaki. Kunana idi asaan ang makapangan no saan asyak ti kasango na. Ngam saan matgayam? Suron kon. Saan akong nag-lunch? Naikatan ti ganas ko. Apay, asaan ka nag-lunch? Adaywan nak. Saan nakakasarsarita? Napudot sa tiulo ma. Nagapa kayo iti boyfriend mo? Anya ang boyfriend nga ipagbagam. Ang mga no sikat ada girlfriend na. Apay nga rod akas lakaguran nak. Ada ka di basol ko? Apay asaan na ka inawis ang lunch? Kunak man no saan ka ama ka pa nga no saan asyak ti kasangom. Ha? Sorry Kunak nga minururayam ti boyfriend mo. Taiso ti kasangom amangan. Mamin ano ka di nga ibagakan ka asaan ko a boyfriend ni Nolan? Okay. Gusto nga rodan. Umaykan, takaduan ka nga lunch. Saan? Naikatan ti ganas ko. Saan kumamatakas ta? Agsakit ka no saan ka amangan? Anya ko matibibiyang mo kanyak, ha? Kaya't mo amamuan? Ibagaking ka, into nagritera tayo. Ibagam iti mang sukon kan ka, asaan na kan asukunin. Tasyak ti mangitulod kan ka. Apay nga tangang nervyusak matan iti inbaga ni Jordan. Amok iti bagik nga agayatak ka ni Jordan. Ngamjak lang amin mauray nga agdaton kanyak. Jak amo na anyamot ti marikrik na para kanyak. Anya nga tati ibaga na inton madamdama. Tinasayaat. I-text ko ni Nolan. Tapno saan ang mailawan amang sukon kanya.
Ita, tadatan dito yung restaurant. Mangan kan. Gaputa dya kaya't ngagsakit ka. Anya ko matibibiyang mo nagsakitak. Anya ka kadi. Siyempre, napatag ka kanyak. Kat dya kaya't ngagsakit ka. Sino tinapatpatigkan ka? Ni Amara? Wano siya? Siyempre, sika. Apay, agselselos ka ken kane. Ada ka di karbangak ng agselos. Adda, Diyak amo ti bagbagam. ibagak man lang ang tipod no amarikrik-nak. Nabayagan nga gayatakan ka. Nga madabuting ko amang ipudno iti marikrik-nak. Taapay. Iti anya agapo. 5 na taon tinapalabas. Adda nagbali na best friend ko. Nasingit kami ti tunggal maysa. Ngami din pudnok ti marikrik-nak. Di tanan ang rugi nga inadaywan nak. Mabuti nga mga no isumat ti aramidam kanyak. Ngamit ha, inturturad ko nga imbaga. Gapota jak kayat amaagaw na katiki na ubingam. Naamam la ko mama ti marikriknak para kan ka, Jordan. Amokon. Nadlaw ko itay lang. Nagselos ka kini Amara. Saan ka di? Oh? Ko Saan kan ama kapaglibak? Ngam kayat ko latamang ngagankan ka. Ay ayatin nakadimat, Loisa. When, Jordan, ay ayatan ka man. Nagkasar kami nga rod kini Jordan, Mr. Lonely. Katita, addan talo nga anak mi. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Loisa. Loisa pagayam ko, agyaman nak iti daytoy apakasaritaam. Ket timakonak. Ituloy yo ti aginayat, iti asawam. Iti kasta, kanayon anaragsak ti binukelyo a pamilya. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Loisa at taga-probinsya ti Apayao. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged iti nagan a Luz, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naapalak, kadagiti makitak, agatangen ti kaarubak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Luz, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Oh, ato iti sweldo, bakit? Makamu ka namang i-budget, aging ga iti sumaro naman na sweldo. Sapay nagrigat agi budget iti kwarta. Oh, apay anak ko naman narigat. Sigud met nga umdas ti sweldo nga agpaay kada tayo. Ni matumot amin na nagagatangan. Pati asin, ngiminan. Tay sigud ang magatang asa nga 10 pesos ita store, 20 pesos itan. Ayan niya kamitan bakit? Para asin lang, nagadupay a reklamo. Basta, nagkurang ti sweldo ngaging gat sumaro no a sweldo. Saan ka mas daaw? Isungarod ako na nga i-budget mo. Tapno saan nga agkurang. Tawanan tinamnamag a pangalaak. No diti sumaro naman na sweldo. Anadan nyo apagkatan ha? Ang mga numaybatan nyo. Ay na, nagdakgal mo tanay taginatang mo aref, Nora. Sige. Manuhay day ta. 15 mil. Nadadaol mo kami ng Jerif me. Sa bagay, manungamin atawon nga inus-usar me. Apay, ada ka di planom agumatang.
Kaya't ko kung mga rodmat. Ay, kat gumatang kamatan Sige, taibagak to, iti asawa. Lakay, kaya't ko kumamot ti gumatang iti baro a ref tayo. Nagbasit ngamin day ta ref tayo. Agreklamo ka akurang ti swildok. Ita, kaya't mo ti gumatang iti ref. Ano sampay lang ka di ta ref tayo, tamabalin pa'y met. Basta, siyak ti mga remedyo, lakay. Kaya't ko ti gumatang iti baro a ref. Ipilit mo manen ti kayat mo. No agkurang ti sweldo nga agpaay ka da tayo, agreklamo ka manen. Ala, makamu ka, no anya ti kayat mo nga ramidan. Wen ko naklangaruden. Basta, siyak ti makaammo. Imayak ading ko, tanaam mo kang agpapautang ka kano. Mano ka dito utangan manang? 20,000 ko man umabalin. O sige, ngum adda pirma ama. Kun binigat ka nga aghunog. Saan ka nga mapanidya balay mi ha? Siyaklatan ti umaya binigat dito eh. O sige, ngum no di ka mauray nga umayag bayad. Siyak ti mapanidya balay yung. Wen, basta, umayak nga umay dito eh. Isang uray saan kan nga umay di balay. O sige, mabiit laang nga rod taalaag ti kwarta. Kan ti pirmaam. Lakay, kitaam to'y baro aref ang ginatang ko. Saan ka di nagpintas? Napimpintas pa'y daytoy ngam tay ginatang ni Nora aref da. Basta di nakpagproblemaen, no agkurang ti budget tayo, ha? Wen, saan ka di madanagan, ta siyak ti makaam mo? Mano ti pinanggatang mo iti dayta, ref? Saan mo adamagan pa'y? Mabitlaang agida sarakon. Hitayak pa'y nakaluto ko. Anya nga itinluto masidaen. Adobo asitaw. Anya? Adda nga agpaiso na pintas aref mo. Ngam pagsidaan nakmat iti puro nateng. Anusam ka din, lakay. Nora, barbaron samot ay ta cellphone mo. Wen man, regalo nila kay ko, iti nag-birthday ak. Kinaykayat kon nga regaluan nak iti cellphone. Ngam ti aghanda ak. Imbag ka pa'y, adda baro a cellphone mo. Kat agpagatang kamot akan nila kay mo. Wen man nga paiso. Kadaanan nga minan kat to'y cellphone ko. Ngam no mabalin mo pa'y mat nga usaran, di ano sampay. Imanugot aklaang nga ikatangan nak nila kay ko. Tapno ada usarak apang picture kadagiti online nga ilaklakok. Ay, kayat ko talaga ti maadaan iti baro a cellphone. Ay kat adalataken ka no kayat mo ti maadaan iti baro a cellphone. Manungay mo ti pananggatang nila kay mo iti dayta a cellphone. 20,000 ka no. Ay, nagninagayam. Wen nga rod, iso ano siya, naawan matlaang nasisita pangusaram iti nangina a cellphone. Ano sa mon ati lalakaen laeng a cellphone? Saan ang agpaabak ka ni Nora? Di kayat na siguro. Iso lang ti adanginginan a cellphone na. Iso kasi ti ibagbaga na. Gapot ada online business na. Isulatan ti ada karbangan na nga ag cellphone iti nangina. Saan na mabalin? Ay, anya nga tati aramida kaya. Tapno maadaanak mo't iti napinta sa cellphone. Amukon. Panayunak latan ka ni Just de utang ko kenkwana. Mapan ko kasarita itamot laeng. Ay saan ang mabalin amanang? Saan mo pa'y anabayadan ti mo na nga inalam? Alan aadin ko. Agbayad akmot kat. Agsusweldo mo't nila kay ko. Adamot pangalaki ti pagbayad ko. Pautangan nakmanon iti 20,000. O sige, kastoy nga rod ti aramiden tamanang. No kayat mo pa'y ti umutang. Ti utangam at 20,000. Pagbayad mo iti balance mo. Itiim mo na nga utang mo. Kat ti agbati, iso ti utangam. Manungay nga rod ti agbati iti utangak at 20,000 no kas pangarigan. 10,000 laangan at mabati iti 20K nga utangam. Ay, kurang day taa. 20,000 ko mga rod ti masapul ko. Nayunak nga rod iti 10,000 pa iti utangak. Ang balinan at 30K ti utang mo. No ang panayon ka pa iti 10K. Wen, saan abali ta agbayad akmat?
Laglagi pa manang saan ka pinilit? Sika tinang pilit kanya. Uwan, danag mun aya. Ay na, nagpintas mo ti camera to cellphone na ginatang ko. Talaga papintasan na kiti husto. Saan ko nga ipagpakita kanila kay ko dayto? Kasigurado apagungtan nakmanan. Oh, bakit? Saan ka pa nakaluto? Mabisina kon. Sige lakay ta, agida sara kon. Nakaluto akon Anya nga iti sidan nga nilutom. Anya pa'y ngay, natang manan ta isumot ti umanayan di sweldom. Makadlawa kon Manun abulan apasig anatang ti paspasidam kanya. Anya nga iti bigsak nagtrabaho no kasta? Saan ka din nagreklamo lakay? Nagrigat ti agi budget. Madinsan ti kastoy nga aramidam. Ne, anya dagita awit mo asim mangpot lakay? Siya akong tinagpalingke. Ikan kas kada karni dagita. Ala, isimpamon dita ref. Tapno makargaan mamut dita ginatang mo aref. Sipod ginatang mo dita. Saan pa'y anakargaan iti karni ken lamas? Kwa lakay. Di mo sweldom ita? Ayan na nga itay sweldom. Abay, pangusarami ti kwarta. Ibagam na da ka sa pulam dito'y unig ti balay, tasak ti gumatang. Saan kun nga ipaigam kan ka ti sweldok, tatipidin nakmat. Ha? Sak ti agtrab-trabaho, ngam di nakpay mapakan iti naimas. Anya? Kasanong ata da ito? Pangala akon nga ititinag ko iti utang ko kanidjas. Manon nga aldaw adyak nakabayad. Manang Luz, umayak man. Manang, ada ka di? Nanang, saan nyo ka di amang manggagday, Jay? Ko anak, si kaman laangan ti mapan makisao. Ibaga mga awana, ibaga mga adanapanak. Tapay nga ilang mga nyo. Ada ka di ba, Sulyo? San man at ila ibagbagam, mapan mo kitin kasarita. Basta ibagam nga awanak. Sige man langan. Oh, anya timbaga na. Dinamag na no ayan nyo. Kat, anya nga timbagam. Imbagak ngawan kayo. Kut kinunana. Ngayon sumangpat kayo kano. Mapan kayo je balayda. Kasta ka di? Apay ka di asap sa pulan na kayo, nanang. Anya ti basol yo. Awan, saan ka man adamag-adamag? Kan saan mo nga ibagbaga kan itatang mo nga imay ni Just di balay, ha? Wan, nanang. Oh, apay adi ka matlagrubwatan ama pa nagtrabaho, lakay? Day off ko ita. Kasta ka di? Ay, kasanungatan no umay ni Just. Oh, ada ka di bagbagam? Apay akasla di ka makaid na. Ha? Ay, awan, lakay. Manang Luz, umayak man. Ni just data. Sige, tamapan ko sa batan. Anya? Apay sa batam. Padanunam dito'y balay. Ha? Ang mga ano ada importante nga ibagana. Just, ading ko! Dumanon ka! Ay, imbag tanaranaan kayo nga agasawa, manong. Ilamlam mga anak namin ti asawam. Nagkariidi imutang, abinigat nga umay ijay balay nga agbayad. Ngam ita, saan matan nga umay? Anya? Ada utang kan ni bakit ko? Kasta nga agpaiso, manong. Ala. Tangay jak amo nga ada utang ni bakit ko ken ka. Dua kayon nga agsarita. Sanda kay ramraman dita. Sige. Panawan kayon dito'y salas. Madimot ati kasta nga aramid mo, manang. Sika tinagpilit nga may imutang. Kinunam, abinigat ka nga aghulog. Ita, di ka mo't maurayan nga umay aghulog. Pasensya ka lang man, Just. Saan ka madanagan? Agdiskitara kiti pagbayad ko. Saan nga minan nga ipapaigam nila kay ko ti sweldo na kanyak? Rumbang laang agbayad ka, manang. Naglawag mo't ti saritaan. Itataag singirak. Di na kumamot likliklikan, Makisao ka kumaitinasayaan. Uwan ading ko. Saan ka madanagan tagbayad Urayom laang. Lakay, pangasim ka di at tulungan na kamang bayad iti utang ko. Awan mo't amok ka pangalaak. Ay, ket makamu ka mang remedyo iti pagbayad mo
Di nakiramraman. Di mo amo tiriga ti agbirok iti kwarta. Kaya't mo ka di amabaludak no saan ka makabayan. O di ka rum iti pagbaludan ti utang mo. Saan na bale? Tasan mo't atong palbiag ti sintinsyam no kas pangarigan. Anyamot daytan nga ibagbagam. Awan ka di ti asim kanyak nga asawam. Ketsak nga asawam, kinasyan na ka di. Sakbay ko mga imutang ka, pinanunot mo kuman, no adda ibayad mo. Mapan ka makitangdan, tapno adda pagbayad mo iti utang mo. Tapno amumat atirigat yag trabaho. Total, awan mater aramidam dito'y balay. Dakkel matan ti anak ta. Adda kamot dito'y amakigap-gapas, anak. Apayan, saan kamot asigod nga umay makitangtangdan? Kuwang amin tatang. Saan nga ipapaigam kanyak ni Adam ti sweldo na. Apay ngay? Basol ko nga min tatang. Ay, Ada utang ko. Kat di na kayat ati sweldo na ti bayad ko. apay inan anong ayati inutang mo? Kuwa. Inggatang ko iti ref kun cellphone. Anya, dahit tati nangigatangam iti inutang mo. Ay, unay kamutan. Di ka lang nagpampanunot, mate. Agbirbiro kak nga ro diti pangilakwak iti cellphone na ginatang ko. Ngamawan mo't gumatang. Nangina ka no. Ay, ala ka anusam ti makitang dantap no ada pagbayan mo. Ay, unusan di makitungtong ka iti imutangam. At ti cellphone lagan ti ibayad mo. Oh. Jas, umayak ko mamanan makisauadin ko. Daytoy pala ang ti maitad ko. Ta isulaang mo tinabiro ka kita nga aldaw. Kan makisauak ko maano mabalin. To'y cellphone lang ang ti ibayad ko iti daddo mga utang ko. Oh, adto'y ti resibo. Kabarbaro pa'y dayta. Tadyak una inus-usar. Unay kakit ngaminan ayamanang. Nagpilit kan tumak ngamin. Maala, umanugot aklatan. Tapno basit lang ang tibayadam. Amangan no saan nakpay amabayadan. Ad-addan nga awan maganap ko. Agyaman tayo manugot ka, Jas. Saan munton nga ululitan ti umutang manang. No awan pagbayad mo. Nabayada kung ti utang ko kini Jazz, Mr. Lonely. Nga maging gaita, saan pala nga ipapaigam ni lakay ko ti sweldo na kanyak. Isu ana sursurok mati dumiskarte, tapno madaan na kitibukod ko akwarta. Ngem ti importante, isu amin ti aggastos, iti masapsapol mi, iti balay. Tuy pagayam mo, luz. Agyaman iti dayto apakasarita ang pagayam luz. Kati makunak, saan mo amaliklikan ti umutang? Nang runa, no emergency apakasapulan. Ngam no umutang ka kat busbusam iti awan ka askan na abanag, daytan ti saan anasayaat. Ala, agurnong kakit di, tanasaysayaat matlaang tay adabukod mo akwarta, tapno saan ka amang namnamalatan iti asawam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Luz. Manipod probinsya ti La Union, tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti madireksyon, Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.